Assalamu alaikum, урматтуу KG Хабар каналынын көрүүчүлөрү. Урматтуу туугандар, бүгүн 2021 жыл 24 январ базар күн Авторонок Бишкек Рион сиздерге жол жээгиндеги унааларды көргөзүп берүүнү улантабыз туугандар. Анда эмесе назар салып туруңуздар. Ушул Жигулиден баштайлы. 07 2008-16 вложение жок, 120 000 сом сурап жатыптыр туугандар. Байланыш номерлер көрүнбөсө айтып коет: 0780 831 773. Салонду көргөзөлү. Biz bir четинен көрсөтө беребиз туугандар. Кийинки унаа туугандар Toyota Estima. Gaz benzin kelişim bağda dep жазып тургандар. Байланыш номерлер. Бул сиздерге карай бияк. Эмес жок экен туугандар. Салонду көргөзөлү. Жогоруда айтылган номерге чалып байланышып көрөсүздөр туугандар. Кийинки Subaru 210 000 сом сурап жатыптыр. Жылы 98. Байланыш номерлер 0704 16 10 90. Salon jabık eкен. Keyinki una Golf. Правый руль. 1.6 объем 2000 жылкы 250 000 сурап жатыптыр. Байланыш номерлер. Salon jabık. Keyinki una Mers. ...210 kuzov. Объем 2.1. Срочный цена $4000. Байланыш номерлер. Сизге карайбыз. KG Хабар. Кайсыны? Азыраак. Салон жабык экен туугандар. Бул жакта туугандар Лупарик. Жылы 96, 4.2 объем. Комплектация бардыгы бар. Байланыш номерлер. Газ, бензин. 420 кузов. Канча деп атасыз буну? Ценасын? $5000. Болуш канча? 4,5 болобу?
4-8 ha. Almaş yolları var mı? Evet. Salonu körgözüp koyuyor ha. 4-8'ge berem deydi tuğanlar. Hazır salonu körgözölü. Gaz da var, gaz. Gaz, benzin eken tuğanlar. Biz ulan tağız tuğanlar. Bulacakta Nexia 2 var eken. Жылы 2003, пробег 241 миң, 1.5 объем, 170 миң сом сұрап жатыптыр. Байланыш номерлер 0703 18 90 90. Gaz, benzin бар екен туғанда. Salondu körgözölü. Bunun jabık eкен. Keyinki Mitsubishi Bunası Жылы 2001 1.6 объем. Байланыш номерлері 0508 88 77 85. Hazır basını сұрап береміз. Қаншада отызсыздар байке? 200'de otuz. Болушу. Dolusu 180 bu. 180 ha. Almaşı yolları var mı? Var. Sunuştap көрсе болады ha. Nesini жасаш керек? Vложение yok. Рахмат. Hadi tamam. Кейжі қалар. Кейінгі бұна туғандар. Бұндай гетс. Biz болушунча алдыбыздан чыккан унаны тартып кетип атабыз, бирок эси деле жок экен. Сенасында деле жазбаптыр, бирок номери бар экен. Номерин айтып коелу сиздерге. Ушул номерге чалсаңыздар кечиресиздер, бул уна сатылбайт экен туугандар. Номеринди эсили мешать этсе чалышат деп жазып койгон экен. Чалбай эле коесуңар бул номерге. Кийинки уна туугандар Honda Fit. Бул жакта суу көлчөк болуп калыптыр. Унаалар ошого карабастан, адамдарды карабастан чачыратып өтүп катуу айдап кетип атат. Ошого бир аз эме болуп калдык. Honda Fit 280 миң пробег, 2002-13 $4200 байланыш номерлери. Keyinki Honda Accord Universal 2002 avtomat 2.3 8-10 litr расход $3700 байланыш номерлери 0508
95 93 95 93 95. Esi içindeyken tuğanlar hazır. Bolur basın surap görüyoruz. Selamünaleyküm. Qanday saqsab qanchada turasiz bo'lish bolasi? 290. 290 ha? Almashuv yo'llari bormi? Yo'q. Только ақшаға. Aha. Keyingi uni tuğanlar B3 Passat. Yılı 91 18 mono 281 bin probek 140 bin surap jatıptır. Baylanış nomerler 0707 50 61 90.